Ya palang sepalang tu. Kasur upat ba ke Western Riboy ha ke pratrek unaitung arhajar arpusau kalami upat ba ha karali ban pertapen reme ke sorkar jela ya ke jingla kuman ban pensnap ke jingdawa ban tuklar halor ke jing syakem uba abak star dingdo nadok kelai trek unaitung ha ke tenat forest jong ke jela asam. Hashwa ban penlong ya ke jingiat upat ba kilalit mishwa ke office civil subdivision pathar kema ban IT ke dorkas jau SDO uba MB Tongper. Ndrai ga besngosi kalong bakim shimlai olat bani kendo USDO naba shimladan office. Habagrani kilat patai kubor uweni samlau RC Tangkio uletho pada kemensiam ke besngokia kilalet mi haga civil subdivision ban IT hau ya kedorkas hau SDO ke patar kema bandawa budi bantu kelar mardor ya kini kejing syakem urang ba haga keti kipulet ke jela asam. Ndrai ga besngosi kalong bakim shimlayo bani kendo USDO namar shimladan office. Dai namar ka jingbam yo bani kendo USDO baga surup pat ba kelarai banda iar sinongpo bani kendo ya deputy commissioner ka distrik Riboy bani keren halor kene ke benta. Jingja ba dawai u bat nalang ju ong ba kapaston kalong nalang ju ong ba menta kesni lani la shai ba une baxter ndo un salait no nakakti jong ka pulit asam kata kali jing penshai ba jing ajubat yang jong deputy commissioner jong ka Riboy district jungi ngel keren dak ba shai daga sur jong pajba jong ka thamus ten Riboy ngel keren shai khamat jong floor jong ka chuki ju ong ba ladak ni ke jingkular ju bat ka jing pan bena ju singi kalong ba ba baxter ndo un lait menta kesni lani la shai lada kamlong ka besok kamut ngila kerana besai ba lasai ingin sawan biang kata kali kami sek ka besai ka bangkuap nang show deputy commissioner jong bersik berkumjuru syaki paiba jong ka bri jong tidak berkamtam ya u MLA jong ka jirang kursi berkamtam ya ka government jong ka meglia MDA tu kata kali sek ka besai ka bangkuap nang happy bat kumjuru au dising la dep keren to hagjing isha mentak singim dei benwan hang ya po disi office lada USDO sibil jungi udon hang tei kemut ka kam jungi gila dep hang tei ten dei menta bangiwan nang ne tang napo belahari hadop terkema kaldon lupa kumba 100 kilometer plus hang ne kala plus biang 100 kilometer kemut ki paiba nang sung jong belahari kat ne daki spangut ngilawan hang ne kadai ka gajing dunong ngabakra wapli yaki hendai nak kisokya nomar ba ubriu jung yu syakem no dai nomar takadau da ke jingkelut mensim wat da jangai da jan maknaru kila pelut ya kapor dai nomar takadau bangi krimen scam banang ne sakmat ba kino ki jing dia ki badai ha possible solution jungi possible solution udai bendon but mungkin kot be ha possible solution jungi kenapa kino ki jing ki bangi kendo asan musteri boy jungi kan kot he hang tai om bangi shuan kururoi kumne sapo disi office kalong ke bom sula long dai nomar takadau ngi kwa ba nang ne sakmat u SDO sibil jungi udai bensyong no hang tai ban pendep yaki we ki kam ki badan hapo kawasan Riboy ibro kawai we ne ki reurang ba ola syakot hajir haki forest asam di hakta kesni kumbaya tu keniat angne por kelong ba kasnong belahari kamat gisi jinge halor usurok bakilik kiwan namar kata na liang kasnong kia mi hakta kesni kaban repair usurok penban hakta kesni we na kinong snong ubade unong hikai school government nya kali bukit ikit ki mau ban repair ki stok penban ol syakiam hagai ki for asam ti lada kum ka sarkar meghalaya lada don ka mesim ke jingsung kia balai baki asam ki lekti mau nagi area rani ke ba ki di sha asam balai ka sarkar meghalaya lagi polis meghalaya kim take action ya ki khar asam ki wan kit mau apok garani ka bah apok ka meghalaya ka jingi ti ka ka ba ngi haban kentui ka sarkar kalong mardor kembali keren ya audisi gelong ba kadai ban ya keren ba sukar asam men penlaj klaim ke jingte jingkum
ya uneu pardok persam menjungi ubla syakim kamtam ubade uno hikai school ubahap ai jinang start ya ki kena school hakte ka snong namar kata ngi kwa ba ka sarkar kade banya keren ba ombet ba ka sarkar asam kan te kendon gino kendon hapo kini kisngi kenang ba ka jinglai jungu kalong ka jinglai lai jungu kenang ba kamdon kono ka jing la shalia singi kamtam kum gi breu hanang kendong ki hap balik hajir lada long hakata garkom namar kata yang kerpat ba ki badai kmi ki badai pe ki badon hagabor ki singo ba ban shim ya kada banta ban light agan jing jong uni urung ba obala shikem hapo ka sarkar asam